នេះគឺធម៌ផ្ដាំនេះជាធម៌សម្រាប់ឧបជាឬវិន័យធម៌សោតព្រានប្រដៅដល់នវភិក្ខុគឺភិក្ខុដែលទើបនឹងបួសថ្មីធម៌នេះសោតនៅក្រោយពេលដែលឧបសម្បទាចារសោតញតិចតតកម្មវិចាហើយសោតដើម្បីព្រានប្រដៅឬក៏ប្រាប់ដល់ភិក្ខុដែលទើបនឹងបួសថ្មីឲ្យដឹងពីនិស្ស័យគឺធម៌ដែលជាទីអាស្រ័យនៅរបស់អ្នកបួសនិងឲ្យដឹងអំពីអករណីយកិច្ចគឺកិច្ចដែលអ្នកបួសមិនត្រូវធ្វើដែលមានសេចក្តីជាភាសាបាលីដូចតទៅតាវន្តិមេតពេឧត្តបមានាងអចកិតពាំងទិវសភិយកោអចកិតពុសង្កេតេអចកិតពាចតារោនិសយាអចកិតពាចតារិចអករណីយានិអចកិតពានិបណ្ឌយាលោពពុជនាងនិសាយបបជាតតតេវជីវាងឧសាករណីយោអតរិកលិភោសង្ឃផតាំងឧទ្ទេសផតាំងនិមន្តនាងសលកផតាំងបាខេកាំងឧបោសថិកាំងបានទេបានទេកាមៈផន្តេបាងសង្កោរងនិសាយបបជាតតតេយវជីវាងឧសាករណីយោអតរិកលិភោខោមង្កបាសិកੰកោសយយ៉ាងកំបលំសានាងភេកេទេរង្ឃមលសិនាសនាងនិសាយបបជាតតតេយវជីវាងឧសាករណីយោអតរិកលិភោវិរោអដ្ឋយោគោបាសាទោហមយ៉ាងកោបន្តេមភេសជាងនិសាយបបជាតតតេយវជីវាងឧសាករណីយោអតរិកលិភោសបិនិវៈនិតាំងតេឡាំងមានធំផាណេតាមៈផន្ទេ
pa sam pan Bhikkuna mithana dhammo na padisevitapo Antamasautarajana gata Ayapayo bhikkhu mithanang dhammang Padisevate asamana Ante asakya pataya sayadha Penyamang Bộ đề sao xây sạch chân nào áp hẹp tu tên nhạc xa rây rập hoàn thân nên chi vi tăng Bhikkhu mithanang dhammang Padisevadhuva asamana Anta sakya pataya tante Jiva jivang akaranaya yang Amya bhante Sampan Bhikkuna atanang thaya sangkhatang Ne ati tapyang antamasautte na salakang upate Ayayo bhikkhu patyang vya Patirang vya ataray kapatyang vya Atanang thaya sangkhatang atayate asamana Anta asakya pataya sayadha Penyamang Pandu pala sao pian thania pamotao apyapo haratataya Bhikkhu Patyang vya patirang vya ataray kapatyang vya atanang thaya sangkhatang atiyatva Asamana anta sakya pataya tante yuva jivang akaranaya yang Amya bhante Sampan Bhikkhuna sancacapanao Jivitana vuru petapo antamasao kontake palikang upate Ayayo bhikkhu sancacamanusavakang Jivita vuru pete antamasao kya papatanang upate Aya asamana tasakya pataya sayadha Penyamang potho silat vedhiya
Phani apade santhika te Phikho sanchach manusvakang Jivita vuru petva asamana Anta sakya patya tante jiva jivang karanayang Amya bhante Kona uttare manusatamo Ne olape tapo antamasa sanya kire pirama Amite yo pikho papa chao Echa pakatao asantang apotang uttare manusatamang olapate chianang via vimau khang via Sama thang via sama patang via mẹ càng via phalang via asamana anta sakya pataya sayadha penya mẹ ta lao mataka jana apya pupuna viralaya Phikho papa chao Echa pakatao asantang aputang uttare manusathamang ulapatwa asamana Anta sakya patayao Tante jiva jivang karanayang